jotonw lamsogo bai dada manai jotonw nirokni bagui tini kaisa best opportunity kaha tobui phaijak nirok omono nirok taya kardi jephro apply khaigui internship khaigani wasoklaidi omono internship khaila hangke nirokni bagui belai ken chance tongo banking tei omhai podre pod jaga rogo bank rokni experience manai tei farm rokni bagui podre pod jaga go experience rok nirok rojaknai hingke omono nirok khaila hangke je company koto koto rogo samung rokbo mangani chance tongo belai khe tei nirok khaite khaimani loge internship khaimani loge go omhai stipend rokbo rojaknai per month 5000 isming 6000 jora roke rojaknai omo tinino loan sungmani omo bukhak tike prime ministry of corporation affairs MCA ni bukhak tike omo kaisa launch khlaijak mani prime minister PM's internship scheme 2024 hi kaisa tini nongkhor mani omo ni bagai belai khe nangnai je competitive exam roni bagai SSC hai kheba UPSC hai exam rogo question rok sungjakai maga tini ni date 12 October 2024 nirok date no muito to narak laidi eke current affairs rogo bu question rok olorogo phainai omono eligible wngani ke class 10 pass ni siming graduation jora ngei tongke u internship no khlai manai class 10 12 ITI polytechnic diploma graduation te post graduation je boni saisaka post graduation ni saisaka rokbo omo internship no khayani bagai khlai manai belai ke omo opportunity kaha khaila hangke ni rok je khefano company koto koto rogo mangi manai age limit no sungnai ke 21 ni siming maximum 24 years jora hafano relaxation rojaknai 5 years je government rule tongmani omoni last date korei je niro complete khaila hangke ne tei alka jak tabuk niro kongno alka scheme no nirok choose khaimani pore u scheme ek bosor ni bagai paimani pore te waisa alka scheme no nirok internship khlaipi manai haike nirokni knowledge rok kwbangma no omhaike nawi manai nirok omono apply khailaidi online apply ma khainai video description no nirok online apply khaigani bagai rok link nugui manai video ni description no check khagi naidi tei PDF rok bo check khaigani nailedi gete nirokni friends no share khailaidi je mansak brok bo internship khaigai samung rok omhai company koto koto rogo samung mangani bagai omono application khaigani bagai joto candidate rokni bagai zero application fee omoni last date korei haini bagai nirok belai kene tini sopai mani bagai omono date no moito tonglai kitabok prime minister internship scheme tamani bagai khlaijak hingke tabo youth rok sikla sikli tongui tongnai rok mungsa samung korei bohaini bagai o scheme snajak mani top 500 companies India go je chalokjagui tongmani o jaga rogo podre pod jaga go nirok training ni bagai srengmao all over India o samung chengjangnai gete nirokni experience rok to skill rok to kwbangma no manai engke samung rok bo nirok omono srengbai paimani pore magani rok chance tongo podre pod jaga go tabok jeng naginai hangke internship khaimani pore tabo internship ni scheme o je tak prime minister scheme romani prime minister internship scheme hi kaisa tabok romani omono tama internship khlaimanai prong ni offer hingke naidi je eligible or jaga nirok class 10 ni siming to nirok qualification sai hangke tabok o jaga go tama ma khainai hingke naidi srengjaknai hingke software development banking and finance service oil gas and energy metals and mining FMCG fast moving
consumer goods, telecom, infrastructure and instruction, retail and consumer durable, cement and building materials, automotive, pharmaceutical, aviation and defense, manufacturing and industrial, chemical, media, entertainment and education, agriculture and elite, consulting, service, textile, manufacturing, omahai rok podrepot hospital logobu tongui tongo health ni omahai rok srengjangnai rok ni rok internship rok khlai manai haini bagai nirok jotonw try khaidi nirok je samung company koto koto rogo khaigani hi wasugui tongnai rok hingke nirok amno srenggai nirok samung che phojago ulo rogo magai manai u samung omo internship no tapiok di angni ono barban sawo oro vacancy tabok post rok hingke kwbangma 80,000 ni saka all over India najaknai hingke tabo duration hingke 12 mas ni bagai ma khainai 1 bosor ni bagai 1 bosor ni rok kwbangma srengui manai srengmani pore tabok nirok banking no example banking hai ke ba pharmaceutical no na phone nirok o course no 1 bosor pai mani pore alka non nirok na finai hingke alka tabok nirok internship khaifinai hiwa sogui tongke alka rok ni bu pai mani pore khlai manai ei certificate rok bu nirok no rojaknai hapano nirok paiagei yaka rei pai hangke certificate rok maya kanai hingke tei nirok omono jotonw apply khaigani hingke nirok confuse wngui tong hangke video ni nirok no video tewaisa alada ke snagui ronai afro nirok apply rok bu khaigani manai nirok apply khaigani bagai aadhar card link tongani nangnai je mobile number by register khaijak hingke omno nirok apply khlai manai nirok no tewaisa no sapio nirok apply khaigani bagai class 10 ni siming BA BSc BCom BCA BBA BPharma etc omahai rok qualification ongaibu nirok internship no nirok khlai manai oroke je eligible ngya brok no details qualification you hold qualification na this CA CMA CS MBBS BDS MBA PhD omahai je qualification khlaijak rok hingke eligible ngya kanai o training ni bagai ge je BA class 10 ni siming BA jora rok hingke BSc rok hingke nirok eligible ngai tabo CS MBBS borok hingke tebok nirok no eligible ngai ni samani hingke je graduation paya kho sani nirok omono khaila hangke eligible ngai kanai nirok ni YB payment graduation YB payment pore omono khlai manai hingke nirok details ke nagi neledi PDF no nirok jotonw nugui manai nirok no belai sala hangke video long gui thangnai haini bagai nirok no nagi neledi afro nirok joto question answer rok nirok nugui manai nirok ni aadhar card by mobile bank by link tongani nanai aadhar seeding khaya khongke khaigi na di bank o thangai haike nirok haike direct account no rang rok bu nangui manai tei omo selection process rok hingke जों bono naike nirok ni apply khaimani pore website o roi rojaknai nirok ni bumung haike offer letter rok bu bro ni website o nirok nugui manai document tama nangnai je registration khaifru hingke aadhar card educational qualification certificate haike ba final examination ni final mark sheet recent passport size photo optional habana self declaration bo hairok rogui manai hingke how many internship opportunity can I apply for why besok o internship no apply khaimanai hingke je tabok nirok ang tei singo nirok no sama hai banking no nabai paimani pore alkano nala hangke
te alkano na figani u bosor pai mani pore te alkano na nai hima sokla hangke pasbar khlaima nai om haike pasbar ni saka te khlaima khanai inke te can I change my 5 internship preference on the portal tabo nirok khaibai pai mani pore ne nirok te change khai pi manai je tabo prefer nirok choose khai mani no te waisa alkano choose khlai pi manai inke te nade 28 if I accept an internship offer how will I get the final offer letter inke nirone internship ni letter offer letter bahiki mana inke nade your final letter offer letter will be uploaded on the PMIH portal apart from being chained to your registered email address ni bro ni website of upload khairo nai je PMIS o portal lo boni pore noni email ID registered email ID ko nirok mangi manai o offer letter no belai kin opportunity ka friends ang niro barban saga nirok ani family ngai tongmani bagai ang niro request khaige nirok apply khailiti aike nirok company koto jaga ko nirok samang mangai manai omno jodi nirok khaige khaila hangke te nirok private job nai to goi tongmani nirok private job na nai to goi tongmani pore oro jaga bo nirok beton mangai ni tongnai hani bagai nirok private job khaite khaimani loge haike job private arka job ro khaila hangke certificate rok maya or jangke certificate bo manai te salary bo manai te alka company rogo bo nirok respect bo rojangnai haike alka rogo thangani hungui bo belai kene chance tongo nungke tabo nirok je shortlist ungbai pai mani pore je nirok ni select ungbai pai mani pore inke 500 ta company ni jaga je top 500 companies prime minister internship scheme o jephro jaga go no brok identify khaige nirok no choose khaige broni company jaga go roi rojangnai inke tinin update asang sinai nirok channel by jephro ko ngai tonglai di om haikene support olai di te nirok friends no je share khaima sa khailai di brok apply khaige samung rok mangai brok broni career no ti samagani bagai inge daily update video nironi bagai update chokpaya ko haini bagai nirona romaya je update chokpai from ke nirona roi ronai durga puja ni bagai update chokpaya ngai tongko durga puja paila hangke update chokpani khana rogo inge friends on nirok channel by jephro ko ngai tonglai di nironi friends on je masak share khailai di nirok omai ke support amani bagai nirona pipeline hambai nirona hambai rosni robaya omai ke na ani bukharo busranga nirona tei buka hangka hapha bai funogani bagai asa nang sinai tini update jotonw hambai